Abashubuzi omu town council ya Rubare obwahati bashobangirirwe wanyuma yo kumanyisibwa kuni bija kubingwa aha nguuto ogwisireho n'okushenya amaju goona hagatari ya mutindo kutandika n'ebiri 15 okwezi oku nk'omuringo gw'okukurakuranisa etawuni yaabo. Itwe kiteganise nk'abashubuzi ba Kamoti agandi matawuni gine central market Rubare sine central market kugira ngo tubaze kukongeramo nitwe tugira ngo at least kuno jamba turondera nka central market nitwe tukahongeramo then bakabambahereza bakamaba amataka ubwiye bakombeka. Abantu bashobora ku town council ya Rubare batine katare akabashobozi ako bakubasa gukoreramo imishoboro yabo nk'izindi ndembo. Abantu bakabene betaga kugira ngo babibine akatare akubahunjira munarisha kubazamu nabo abo kwibabire bine ntasi bakutahizamu kanso ejo tipuza kuvuna na government. Yes kabashenye berashanya tunga menya katare kaburizo Rubare tutukine mbarara bina katare bereza kashikombeka baje nkaba bashenye Rubare batuzeka hato Rubare town council nutureba abantu baketeguire na munongo mu biro bafutekateka kugira ngo babe baruka umnyanya nabazo mundije ntibashobora kubonka abashobozi bataketeguire na munonga harengo ra town council yabo. Wari bakatare karuho manye nco rugama ngo umwendezi murungi yayine kubarondera katare akanza kakombeka akabiha street nabate ko mukatare tizi na cities town council tezereke termu everageradio batware nkahe municipalities no mu cities termu ndo kushanya Rubare deba Rubare twina mataka ubundi agaro government reka bebembeze batutangarize batwere ko mwanya mutwombekera katari abo kwa government neyo kibasa kandi na population yitwi no mu Rubare ka town council neye marira kwizuza kataraho niko kuterera buciri kwataho umuranga kwejumbero mu nshonga zabo ninga bakabongera kire batunjaho kuza gukoreramo. Ngenu government reke kutekateka abagiga reke kutekateka abashomire munonga emanya ngo nitwe turya abanya-Uganda kandi twaba turya abanya-Uganda batine mugasho baturundarundiro mu mwanya gumwe babanyangu batushenye bakatubinga babanyangu population mpango nabaraza kukamera no murushara bali barataha ako kumuntu yayina kaduka ke ya depending n'abana bena family n'ekigona ukemero kaje kwa kuletwa haliyo ukashenya katukeye na cha tractor cyawe. Cyandike cyashohozi b'umuhandiki mukuru wa ministry ya local government Ben Kumumanya ebiri 10 okwezi kwa kashate 2026 town councils zirayurukire nkazimwa hazirashenywe honka Rubare yo eshowize cyandiko cyo kushenya ebiri 15 okwezi oku makuru aga gashakwa Samuel ahumuza omuri ntungamo.